kodwa ke la ekhaya iphakamiso ezikhona so far zinabo ubungozi yebo into engingayisho nje leyo ngokuseqinisweni ngoba iyaphila abantu abaningi ziningi kakhulu iphakamiso la ekhaya khona sebhodlela khona senkukhu khona esemvu khona samanzi ziningi ngayichaza ukuze kube sithi isikhathi kodwa kusalayo azinabo ubungozi. Ake ngibingelele mbukela lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo mafofuke njengede ngabani isamba nesabungosi angalala makedo lala bafowazane kunokwaje izikhudla othi mawuvimba ngale uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo ngumadakeni oyishasa ngitsela sesiphinde sabuya egoli iqando ngazeduma konye mayipheli phela amazinyo endoda eBinoni sikubaba uGumgum baba uGumgum dokotela asekubingelela. Ngiyavuma ngiyaphila inkosi sangcinile. Sibonga kakhulu dokotela sibonga ukubuya nokuthi sibone nemisebenzi sibone nokuthi abantu bayaresponda nakuwena siyabona ukuthi bayaresponda nangemisebenzi osobenzele yona eminye neminye nokuthi nje sike saba nesikhathi lokho sifikile uzwisa ekutheni ukuthi zikhona incomo ekhona ake siqale lapho. Incomo phela zisuka kuyiproof yokwenza kangcono noma yokwenza kahle ukuthi umuntu ufike kunje sekunje iyona into esiyikhonele khona ukuthi sikwazi ukwenza umehluko empilweni yomuntu. Yeah. Okay, dokotela sakhuluma phambelini sasathinta indaba yokuthi abantu baye bethi bafuna noma yini. Kodwa wakubeka umngozi nokuthi into ehlupha abantu yini eyenzo ukuthi abantu beze begcina mhlawumbe nemiyalelo abanye bengayigcini ngendlela ngoba ayikho into engenamgomo. Ngicela siqale kuleyo nkulumo wayekhuluma phambelini ekuthenini ukuthi wathi ayikho into engenamgomo walinganisa ngesonto ukuthi malingena ngo10 kumgomo webandla ukuthi ngingena ngo10. Iqiniso lelo lingephikwe ake ngitshele nje ngenkukhu uma inkukhu uyinqoma uyishiya half ungayiqedile wathi uyibeka phansi izondizi baleke thela igazi ngapha nangapha. Ngikhuluma ngezinto ezenzakalayo eqinisweni lempilo kanjalo ke neyiphakamiso isiphakamiso singabe nabo ubungozi asingashoni lena nale zikhona futhi enobungozi kodwa okubaleka kakhulu ukubambisana phakathi komuntu ozofuna usizo nomuntu omnikeza usizo ukuthi siya understandana yini umuntu akangasabi ukuthi uma ithola into ethize noma umnikeze lo muntu ukufonela noma yini ukuthi ngicela ukunikeza i-direction uma kuwumuntu kumele awenze ngo10 ebusuku noma ngo12 ebusuku kumsebenzi wami ukuthi ngireceive i-call yakhe kuze ezohamba ngendlela e-direction eyiyona yona and eminye imithi yethu ayifani njengami nje eminye imithi eminingi yokwenza izinto ezinhle akudingi ukuthi zibe eminingi noma ibe emkhulu ngoba uncane balowo muthi mawusebenziseke right uzoyenza leyo nto enkulu kodwa mawusebenziseke wrong awuzukuyenza leyo nto leyo ngendlela esisuke sivumelene ngayo. So ke abantu ke banakho ukuthanda ukuphambanisa ezinye izinto kanti lezi zinto ezineziphakamiso phakathi ziyadinga kahle kahle ukufundiseka kumuntu nakumuntu ukuthi asilalelane yes ngebe bikho imbandela kodwa instruction yokwenza ayiphile mangithena ngiyacela lo muntu usebenzise 3 days usebenzise wena 2 days akuze kwenzeka lokho kufunayo mina ngiyazi ukuthi why ngithi 3 days or more so ke if wena uzosebenzisa 2 days bese ulindele iresult akuze kusebenza kanjalo. 2 imithi ke uma usuyisebenzisile waphila kuwena khona umuntu ozozala kanti uthe mayisuka kumina wadlula komunye umuntu kwanaye emqondweni wakhe akasazazi ukuthi kahle kahle ueast noma uwest ngalezi zinto ayisebenzisayo then ngaleso sikhathi lo muthi ngeke uzuyithole indlela ukuthi usebenze ka right instead kwanaye ungagcina umphazamisa. Kubalekile ukuthi umuntu azicondition ukuthi njengamanje ngizela ngizimisela ukuthi lento engizoyithatha la noma engizoyenza la ekhaya kuzihambe kahle ake nginikeze chance ukuthi ibe ne direction ibe nomphumela ngendlela mina engumelaphi wakhe ngizombonisa ngayo ukuthi lento izokwenza kanjena lento izoba namuphi umphumela. Okay ake singene dokotela kule yesiphakamiso ngabe isiphakamiso kukhona ni esigcina sithinta umndeni wakho noma wena ugcina usungayibandakanyi
nomndeni wakho kuyiphakamiso onazo ngoba abanye bagcina sekuthiwa bathwebule idlozi noma bathwele ngabo laba abanye abasemndenini kuyizinkulumo ezijwayelekile ozaziyo nawe. Engizaziyo neziphilayo nezikhona asingakubalekeli lokho kodwa ke la ekhaya iphakamiso ezikhona so far zinabo ubungozi yebo into engingayisho nje leyo ngokuseqinisweni ngoba iyaphila abantu abaningi ziningi kakhulu iphakamiso la ekhaya khona sebhodlela khona senkukhu khona esemvu khona samanzi ziningi ngayichaza ukuze kube sithi isikhathi kodwa kusalayo azinabo ubungozi okuzoba khona ile progress esukuyifuna ngale ndlela esizovumelana ngayo ukuthi ngikuzwa kahle yes phela le progress nayo ubungozi ngoba khona umuntu othola ukuthi usephila lempilo ayifuna bese eyithola sephuza utshwala why sephuza utshwala ngoba usenemali so ke ubungozi lokho kodwa either than that ubungozi asinakho ngale ndlela sizobe sikhulumisene ngayo ukuthi lento mangithi ihambe kanje cela uyihambe ngale ndlela yami ubungozi ngeke kube khona okusho ukuthi ubungozi budalwa umuntu ngongalandela imigomo ethile ungayilandela imigomo ngokukhona la ekhaya kungenza ukuthi lento izele la ekhaya ingenzeki ngale ndlela oyifuna ngayo ubungozi uculelwe imali noma yes ukuthi leyo result ungayitholi obunye ubungozi kongaba khona ukuthi wena leyo nto ekwenzeni kwakho ngendlela ongayenzi ngendlela yakhona igcine leyo nto isifuna ukuthi uyisebenzise ngendlela ebesivumelene ngayo mina nawe ukuthi isebenzise phela leyo nto that is why uzobona angikwenzele nje umzekelo engawuthandi kodwa engithanda ukwenza umzekelo bokubona umuntu laba bantu abafaka amabhandi umuntu ngesikhathi efaka ibhandi wayilifakela ukuthi limvikele kodwa ngongakhulumisani kwakhe kahle nomelaphi uthola ukuthi ngisho udlala nawe sefuna ukukushaya why ibhande lam overpower selimenzisa into angathandi ukuthi ngabe uyayenza lo muntu okwakhe ukuthi alibeke lelo bhande alithathe mayifuna limprotect noma limvikele ngoba selimenzisa izinto ezirong kodwa ke la ekhaya esikhuluma ngakho eziphakamisweni zizokwenza izinto zeprogress mina ke iphakamise engisebenza ngazo kakhulu ezenhlanhla ezempumelelo ezekusasa elingcono hayi not the dark side the right side good side nakho la uthinta ne dark side zikhona eze dark side owazi ukuthi zikhona eze dark side inomngozi omnjani i-dark side inomngozi ukuthi abantu benzisa izinto ezirong ake mangithi i-dark side ngiyacela ukuthi lento engikhuluma ngayo ngabe bikho umuntu ofuna usizo lwayo kumina ngoba angiyenzi kodwa ngizochaza ngayo ngoba ngiyayazi ake sithi njengabantu nje abenza izinto zobubi zokulimaza abantu lezo zinto ubungozi beyinto enjalo zibenza ukuthi njalo beyithola sebefisa ukuthi bengalimaza abantu i-dark side ke le understand ngisho inama side effect whereas la izinto ezila esikhuluma ngazo zinobuhle zifuna ukuthi usebenze zifuna ukuthi ungabi ivili zifuna ukuthi enye ibhizinisi ngivula kuphi ngingayithola nini indlela mina ngikhuluma ngabantu abathi ayisesophakamisa manje sesizothi sesifuna ukuthi kube ngcono ayi baba ngicela ungishintsha manje kule level ayi le level engidlala kuyona ngathi sengi right sengicela ukuthi thasa ngiye kwelinye level mina ngithanda izinto ezinjalo wakwakhuluma phambilini ekutheni ukuthi umuntu kodwa kangaphili impilo yomunye umuntu ngoba egcineni kuyenzeka ukuthi omunye umphakamise ngenye indlela ngokuhambisana naye kuyenzeka ukuthi komunye kungasebenzi lokho ngoba kukhona umuntu okethi wenziwa njani umuthi makuthiwa awusebenzi kuyena sesikhuluma ke kule yiphakamisa kuwena correct so umuntu mangasebenzi kuyena lo muntu okwakhe ngendlela yami mina yokusebenza ukuthi abonisane nami ukuthi lento ayingenzeli ngalendlela singayenza kanjani uma umelaphi ke awubi nayo indlela eyi1 yokwelapha ubusumshintsha usumfaka kwenye indlela ngoba umunye usebenza kuyena ngezizathu ezithize engayichaza ezinye zinengana nje
kunezinye izinto ongathola ukuthi sivumelana wayithena mhlasimpe ne-week uzoyilalela yedwa Oh yeah. in 1 week uthothi in 1 week lo muntu njalo uhlale nobaba wakhe noma nomama kwakhe yayithotha ngisho already lo muntu akasahambi ngendlela esivumelene ngayo ngesikhathi ethatha lento kodwa ke lena kuyona ukuthi uthatha lento enobungozi ngikhuluma ngesikhathi ethatha lolu sizo mangithi thatha lento ngangitholi kabi uthatha lento usuphumile endleleni mina ngisho ukuthi ethatha lolu sizo sasivumelene ukuthi ngiyayicelela ukuthi osukwini oluthize noma once noma in a special day noma kanje kwenze kanje ziningi izinto ezingaphazamisa amandla ezinto ezineziphakamiso khona okunye uzoke kuthiwe nje for peace sake ungawu-attend umngcwabo. Yes. Why kuthiwa unga-attend umngcwabo? Ngemimoya nangokukhala okuzobe kulapha emngcwabeni. That means nawe ubuwena ngithi ubuwena kuya attractor kuzo attractor leya mizwa yokukhala nemoya emibi yithotha ngisho then bese uthola sekuphila kuwena. That is why okunye kuye kube kuthiwe I for some certain days cela unga-attend umngcwabo noma ungakwenzi lokhu hayi ngoba kuyinto kanjani ngoba kusuke kukanjani kuphinde futhi kuthiwe ukudla okunjena kuhle noma lokhu ungakudli why kwenziwa kanjalo kuma ingredient ngizokubiza amakhambi ngithi ama ingredient Yes. khona uthola ukuthi indlela esikhande ngayo sikhande ukuthi into ethize ibe against ipork ukuze ikwazi ukuthi sisebenze ngendlela ekanje wena masizofaka ipork kuyona ayisezi ukuyenza lento mina ebengiyihlele ngayo noma mina indlela engiyenze ngayo ngiyifake ipork so if wena sizofaka ipork from outside usuphazamisa amandla lento oyiphethe. Yeah, that's it. Okay. Okusho ukuthi ngoba sikhulile thina sibonile emakhaya masikhula khona obaba uthola ukuthi babe nakho konke uthola ukuthi ugcina ngokuzovela makuthiwa kudliwe kulowo mndeni noma uzoshiya uzobabaza noma uzokhalisa umndeni ngaleso sikhathi kusenzeka isigameko akakabuyi lo muntu emakhazeni eshiye lokho akushiyayo umbona ngathi ubhizi ngalezo insuku zemngcwabo noma makunomcimbi emzini womuntu uthola ukuthi akangeni ngifuna singena lapha ikhona iphakamise ezenza ukuthi umuntu engahlali eindaweni ekanjalo ezimbeka imigomo yokuthi yena impilo yakhe isimgcina ephila enye impilo abengayiphila emphakathini kodwa bephila nabantu emphakathini ngenxa ukuthi usefikile wathi kuwena njengogumede edokotela ngizocela into yokuphila ngino 1 no 2 no 3 ngebhizinisi elikanje mase limhlukanisa noma imhlunga kubantu abathile. Yebo kukaningi lokho kuyenzeka ngana kwethu asingakubalekeli lokho phela uma usulaphekile khona ireligion esuke iadopt asingakubalekeli lokho. Yes kunenkoloze osuke usuphila ngaphansi kwayo. Yes whereby inkolo nenkolo ayifani. That is why abanye bazothi asiwazi amanzi ashisayo ngelanga lunguthi ngelanga elunguthi asikwazi ukuthinta icima koma ngoba kuhlonipha lesimo abanye bazothi thina sisazilile asikwazi ukuthinta lokho kunjalo. Kusemthethweni lokho into engeke siloke size sispecify ngomuntu nomuntu ephakamisweni yebo khona imbandele bakhona eminye ibalula eminye ingabilula kumuntu ukuthi yena imukela kanjani kodwa nje sofa ngalendlela ongichazela ngayo njengalabo ubaba olinganisa ngabo basuke bevelile lapho indlela nabo bavela ngayo bavelile mhlawumbe umunye wabasaba abantu abaningi kodwa kusalayo ufikile washo ukuthi kumakhelwane ngikhala kanye nawe cela ubambela nali ke sika drink bese yasuka lapho indlela enjalo asifanani ukwenza kwethu ngoba okunye esuke sinakho ukuthola ukuthi umuntu imimoya yakhe ayivumelani nezimo ezithize ngoba la kahle la ephakamisweni kunemimoya yobuhle esuke eminye ivala izinto zakho ngoba izinto eziningi la emhlabeni asingakhohlisani zumoya. That is why uzobona umuntu abantu bazowathatha kancane amaphupho kanti amaphupho awumoya ayazenzakalela kuwena amanye asuke ehamba endleleni ngokuhamba kwemoya bese lithola wena ulula lingene kuwena
elinye lithole wena ukuthi ayilingakwazi ukuphila kuleli khaya bese lihlala kwena ubona impilo yakhe sishintshile. Iphakamiso ke masifika la ekhaya sifike sigeze siklenze sibuyisele ubuwena. Uma wawuzaleke kabi sisuselele ufela lidala ukuthi uzaleke kabi bese sihlanganisa nawe indlela eyiyona yona but ayizukushintsha ubuwena. Okusalayo uzoba yilento eyiyona ezogcina futhi uwena. Mangithi angezukushintsha ubuwena libanzi-ke lelo gama. Kubalulekile ukuthi uliunderstand ngoba zikhona iziphakamiso egcina ishintsha abantu ububona. Ezinye zibashintsha ngokwenhliziyo, ezinye zibashintsha ngobulili. Iziphakamiso lezo. Kodwa ezingekho ke la ekhaya indoda iba indoda. Owesifazane uba ngowesifazane. And futhi akwazi ukuphila impilo yakhe nefamily. Akwazi ukuphila impilo yakhe nefamily. Kungabi nayo imbandela ezoshintsha lapho. Ngoba eziphakamisweni ziningi izinto ungambona omunye umuntu eyinto ebukeka iqondile kanti wenziwe isiphakamiso ukuthi eseshintsha manje esengayona lento uthola ukuthi useyindoda kodwa uphinde ebe owesifazane. Thank you. Yes. No wesifazane sephinde ebe indoda. Yes, yeah. Uthola ukuthi omunye futhi use one man band. Kanti wafika lapha kumina engayena one man band. Oh yes. Ngase sengithi mina lento enginginikeza yona ikwenza ukuthi ufuna umuntu wesifazane kuphela oyi1. Yabona, that means lo muntu sengimconvectile. Oh yeah. Ngelinye ilanga uzothi uzokwenzani lo muntu sezothi ethi uyobona omunye umuntu wesifazane siyajika impilo yakhe. Understand ngisho kodwa ke la ekhaya kuvulelekile ayikho leyo mbandela enjalo. Okay, nakho ke la ngifuna usingenele kukhona ukuthi umuntu ukuyibhizinisi ngabe owesifazane kodwa uphila impilo yokuba umuntu wesilisa. Nangowesilisa uphila impilo kuba umuntu wesifazane into ekhona leyo engeke ngoba usuke umuntu ezalwe eyiyona leyo nto uyamemukela umlungisele lento akufanele ayilungise ekhuleke la ekhaya kumukeleke noma inhlobo nomuntu akukho lapho ukuthi khona kune certain yabantu engibaxwayo nengabaxwayo but mina bengizama ukusho izimo zokuthi ukungena komuntu la ekhaya uphuma futhi eyilento angene eyiyona akeze ukujika ukuthi ngoba esehamba la sekumele ashintshe lifestyle yakhe akunjalo. Ngikuzwa yes leyo nto bengizama ukuyenza ukuthi ibe clear la. Uke wathinta kakhulu nale emoya ukuthi izinto zakamoya izona esiphinde sithande kakhulu ngoba abanye abantu baphendulwa izinto zemoya uthola ukuthi abakwazi ukuyilandela kwabona okusho ukuthi umuntu okamoya no bamba le ndaba yemoya nangu lo othe wena uyahamba wathi yamthola ukuthi lulo yamthola lento eyiphupho kuyena isiphila kuyena ushothi ukuhamba kwakhe noma ngabe uhamba kuphi noma ecabanga indlela azoyihamba lento iyakwazi ukuthwebula leyo ndlela kuqala ngaphambi ukuthi esuke uyakwazi ukumlungisa lo muntu umqondisa lento yakhe kunokuthi ephuphe nje izinto zingenzeki kakhulu izinto esisebenza ngazo lezo nesikwazi ukuzenza nesifundise ukuzenza. Ake nginabe nje kancane la intweni emoya. Umuntu kuzahlanya kusuke kufika umoya kuyena. Alokho uhlanya elokwenikeza umuntu kuthiwa dlana bese liyahlala. Kusuke ngene umoya othize ozothi masungena kuyena umshintsho ubuyena. Yena usuke esayibona esaphila empilweni ephilayo. That is why kunanesisho sithi sonke siyahlanya la emhlabeni. Why kushiwo kanjalo? Ingoba umuntu nomuntu indlela enza ngana behavior ngayo yena usuke ezibona ku normal kanti akukho normal. Yes, that is why kubalekile ukuthi umuntu azibheke. Ingakho kunento ethi sibheka nabantu ophila nabo ngoba abantu ophila nabo mabangakwenza ukuthi uzibone ukuthi lempilo engiyiphilayo imile uzobona futhi kuyimpilo engathi normal and yet akuyona impilo enormal leyo. Yes, so ekugcineni kosuku ke la okusizayo the more usebenzisa amakhamba la ekhaya amanye azokuhlukanisela abantu ebengamele baphile nawo ngoba vele bane bad influence kuwe. Abanye bazokusaba automatically ngoba lento ebifakwe kuwena ebikwenza isilima sabo isisukile. Abanye bazokumukela ngoba lento ebifakwe kuwena ukuthi ungabonakali isizokwenza ubonakala. That is why uzothi masuzela ekhaya emsebenzini ungayithola upronyotho endaweni ungayithola amathuba ebhizinisi evuleka. Why kuvulwa yini lokho? Ingoba lento ebikuvalile
lento ebifike kuwena yenza lento leyisichitho noma isinyama isisukile kuwena sekuphila into enobuhle kuwena yenza ukuthi uphile. La ngekuzwa kahle ake singeneke la umuntu ozophakamisa la ekhaya umkalela insuku noma kukhona yini indlela owenza ngayo mhlawumbe esela ekhona ngaphambi ukuthi efikele ekhaya Kukabili kungasebenza ngazo zombili lezo indlela. Kungasebenza ngokuthi before afike uma ethukude ngingamthumelela okuthize abekusebenzisa mayisefika la kuze abe sethatha usuku olulodwa noma ezimbili uma entweni bekumele athathe u3 days noma 4 days. Kodwa ke normally izinto eziningi la ekhaya sijwayele kuba u2 days maku 3 days ngisuke ngibona ukuthi mhlasimbe khona ongaconnect nakho kahle. And ke ngicelayo uma umuntu esuke efikile la ekhaya kuze into yakhe izohamba right. Omunye ngabona mayifika ngithi hayi kulungile akalale. Already usuke sekuprocess ngeyami indlela. Yena ngeyakhe indlela akekho kuprocess kodwa once wangena lamaceke. Kimina ngisuke ngisafuna ukunderstanda ngendlela engiphiwe ngayo nangendlela engisebenza ngayo. Ukuthi yipi indlela ezovumelana nayo khona umuntu okafika ethi ngizela engikufuna into kanje. Bese ngithi mina okay isimo sakho simi kanjani sikhulume bese ngithi ayikulungile ngicela unginikeze chance ungayolala. Hayi ukuthi ngikhohliwe yena. Khona mina indlela ezocommunicate ukuthi la nansi into emfanele ukuze ngeze kumnikeza into engaphezulu kwamandla akhe. Ngingeze kumnikeza futhi into azothi mayesefika ekhaya imhlule. Ngingeze kumnikeza futhi into angeze ukwazi ukusebenzisa ukuthi ialign naye. That is why kungalona ikhemisi la kusendaweni yokulapha. Ngoba is not one size fits all. That is wrong. That is why abantu bezite wrong. Ngoba uzothi umuntu hayi la ngilayelo sibanibani unento kanje kanti mina ngithena mase ngimbona ukuthi okay lo kumele kube kanje. Ngisho ehamba nomngani wakhe ethi why isiphathe izinto engafani. Noma ethi why isiphathe kubona ngabukeka kufana kanti kumina kufana. Noma kubuye ngafani kanti indlela yokwenza iyafana kuphela kumina ngidiscover ukuthi lo akumele kube kanje lo kumele kube kanje. Ngikuzwa kahle. Abantu obathumelelayo ubathumela endlelani ngabe usebenzisa lezi ndlela ejwayelekile ukuze kufike kubone laba bakude ngoba kukhona umuntu ozothi hey ngoba umkhulu ngisebenza kanje leli business lifuna mina ngoba ngisaliqala nginganyakazi noma into ezithile la izidinga mina ukuthi nginganyakazi mina esami isikhathi ngaze ngisithole nini kodwa kukhona yini ongabe ungithumelela kona singesivumelwane sethu ukuthi sikwazi ukusebenza ngaphambi kokuthi ngifike kuwena lapha endumbeni osebenzele khona. Yebo kungenzeka kanjalo. Indlela engiyisebenzise lapho ngisebenzise uPep noma uPostnet noma uCourier Guy. Yes. Not unless ke kuyena umuntu mhlasimpe ozonginikeza enye indlela yakhe evumelana naye noma thumela umuntu othize ozomlandela into ethize. Kodwa ke ngingathandi mina ukuthi umuntu aqhamuke senza lokho singabonisananga. That is why ngisho umuntu ethi uphethwe ilumbo. Mayithi umuntu uphethwe ilumbo istatement eside kakhulu lesesibanzi. Amalumba abafani. Igama leyi1 ukuthi ilumbo. Bathi okusalayo khona ilumbo lesisu, khona lenyoka, khona lomqala, khona kuninga lokuvuvukala amazambane. Yes, lokuvuvukala amazambane, khona lokukhipha amanzi, khona legazi, khona kuninga uthi umhlanze kuningi kubanzi. That is why ngiyangithanda ukuthi umuntu angichaze ukuthi mayithi uphethwe ilumbo ukhuluma ngayiphi indlela. Mayithi uphethwe amathambo kwenze njani kuyena. Engenzi lento esuke yenziwa abelungu bazokubuza ukuthi yini bese benginikeza iprescription ingoba bona banento yokudambisa. Mina ngisuke ngifuna into yokufixa. Yes ngisuke ngifuna ukuthi ngifixe leso simo khona nomuntu ongangitshela ukuthi uphethwe istroke ngithi hayi wena indlela ye-stroke sakho ngiyacela ukuthi uze kumina ngoba khona indlela engithi mangikhuluma naye ngibe neunderstanding ukuthi no lesi stroke ubungozi baso kuyena. As much as ngimnikeza lento kodwa lapha khona ikubo kwaso. Yebo. Kodwa kokwami kusuke ngakhona ukuxabanisa imindeni noma ukuxabanisa upartner kwesinye isikhathi. Yes ngizothi hayi ngithanda ubela. Ngoba sengibonile ukuthi lento ayiyenzi lento ngendlela elindeleke ukuthi isheshe a responde ngayo kuyona. So kabafanana abantu. That is why ngiyangithanda ukuthi umuntu sikhulumisane naye ukuthi
kukanjena asenze kanjena kukanjena asenze kanje. Okuzayo ngicela ukuthi sikhulume ngalezi igubhu lezi sekukhulunywe ngazo kakhulu nezinye iziphakamiso nokunye kokuvika ngoba egcineni ngizocela ukuthi kokulandelayo mase sizokhuluma nawe sikuthinte lokho ngoba siyabona indumbe ezinkulu uthola ukuthi kunomtutu noma kunegona noma kunesigubhu esithile esikhona abantu abayilandayo kodwa sogcela kusona kakhulukazi kokuzayo nemisebenzi yazo nokwehluka kazo ngoba sifuna ucacisa umngozi nokuthi umuntu mezolanda into kanjalo kudingeka abantu abakanjani. Siyabonga kakhulu. Ngiyayibongela nami akube kuhle njalo. Okay. Inamba zami 071 2 996 noma 084 266 7000 071 2 999. Ngiyatholakala kulezo inamba ungakwazi futhi ku WhatsApp. Noma kukhona lapho ngathola khona kahle uthi ngiyayicelela nje abantu ukuthi ezinye izinto ezinhle nabafisa ukuba nolwazi kuzona kuma comment engandi kakhulu khona ngizokwazi ukumphendula. Inamba yami na WhatsApp ngoba mhlasimbe umuntu uzobe ekhuluma udaba lakhe engathanda ukuthi ngenabe kakhulu namanje ngiphendulile la kodwa angizukuphendula ngendlela engakuphendula ngayo sesibonana. Yes ngoba kunezinye inkulumo zami nalowo muntu one on one. Ngoba that is why ngithena kulona ichemist isendaweni yokulapha nasendaweni yokuphila. Umuntu uzothi mayisefikile ngikwazi ukumphendula ukuthi lokhu kuhamba kanje lokhu kuba kanje kodwa kusalayo umphumela kuba ianswer loyifunayo. Komento mkhulu. Ngiyayibongela kakhulu nami. Ngijabulile ukuthi ningivakashele niphinde nibuye nangelinye. Yebo, kunjalo mbukeli sibonga kakhulu ku Dr. Gumgum sila endaweni yaseBenoni. Uyabhala laphana makuya ngothi uza khona uthi Dr. Gumgum idirection izokuthatha kubeka khona la eBenoni iyozikufaka nje esangweni ngqo. Kulula nje kanjalo. Inamba zakhe zikhona la escreenini. Wena into ongakwenza nje ukuthi usilandele lapha enkundleni zokuxhumana, ngena lapha ku YouTube, ungene ku Facebook, ungene ku TikTok uthi Nethezeka TV. Gama lami ngingumzothule ngokashembe isibongo. Mafofuke njengedangabani sambane sabungosa ngalala maqedo lala bafaza nokwathi isikhudla othi mawuvimba ngala uthukusunga le ngumkhovu oyiphaya ngumadakeni oyishasa ngitela ayiphindi ibonane nangokuzayo. Yipa